te ramani kaina ra kuaya kamari na ko tayok me Hey, mani hey, tayok hey.
Taro mano senawaki me nasi publisi na koya ke na participate nara program pa akira kene pe na komo kai te ya. Taro mano ikukurain busmain kami nakon anamuan na ngatabu te tarawa kiribas peso steak nta meron te mona ngapong ayu ay mana sinawak ikukuray inang at pana ni kamauri na koimi akiere ke rokomi akiere meta ko yan te pai ni kongora kamna pene ni mauri de naramong ngata pa ayu ay tararua ya on Elder Frederick T. Rimmer ngayon kan dari ya kaide yan na karya ya. De arasa piano pon prada sito todavía are enakaida tianene inanon te maungatap pon prada ara music the stake music director prada Davis taunaraw. Tianene ni kaukuki na kona nek na mipokin nanene nampana te pimeruaiwa ke te pokin metang te pimeruaiwa we thank you of God for a prophet na sinane niya tianene ni kiribas sikara pako te aswa sinapusia prada te pa rowa natan marwa te mena ara young men nante peso ward pa ngayon na nga te taro ng kaukuki imin te taro ng kaukuki sinapusmaya President Tokameria Tamira, Temon Council and the State Presidency, pa enakano ko yara state business. I mean the state business, anakano ko ayakwaya kain ara state primary kwaya ayasunakin ikekita mane. Dayo sa kain ako tayo na ko yakin nakaukita.
Dear Heavenly Father, we thank Thee for this beautiful Sabbath day. We thank Thee for our living prophet. We thank Thee for our stake leaders and leaders in the church. Father, we are grateful for the chance to be having our first ever conference for Beso Stake. We thank Thee for our families, missionaries, and the blessings and trials that You have given us. Now, Father, please bless us all. Please bring Your Holy Ghost to be with us so we can learn from the lessons that we are about to receive. Bless and help those who are going to give us the lessons so we can learn properly from them. Please, Father, continue to bless our living prophet, our missionaries, and those who are sick and afflicted. Please, Father, let us please protect us and forgive us. I say this in the name of Jesus Christ. Amen. Ana meungatab deriri kayo darawa kiribes beso stake anay kare sa Yesu Kristo ki ay kaisa kinupong ay kakaisira hari abuag hindi chabo hinuka te buina bong inime itiririk wo watanga wapi mono darwa mano kay nano kami kameto ibigatan kay ririn kabanina nonde kare sa ay watagira pa sina kameto ay matanuin de kare sa nakabuta Mimo, meron dali na jokes ba the bravis de sa memeda de sa karagi de in causes o anaperistens na kare sa Yesu Kristo kaya kaisa kinubong ay kakaisira Henry B. Irene ba the mon counselor and the mon presidency D. Todd Christopherson ba the women counselor and the mon presidency Akiabo to kayo kosa ngatian ba mi Aki ato to koya kosa na. Henry B. Iring by the Berestens in the quorum na boto in the Hound Movement, Tita F. Utudov by the Mon Berestens, the quorum na boto in the Hound Movement. Member the quorum na boto in the Hound Movement, Dea Anke, Tita F. Utudov, David A. Bedna, Quinton Alcook, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stephenson, Dale G. Renland, Gary W. Gong, Ulysses Soares, Patrick Killon, Gerard Kos, or Clark G. Gilbert. Sa kami ito yan nakay ba council ng mga berestensi o aboto ra kita ng mga kanakamboto kayo nakay kosa gatian kay meet yang atay. Hakiat tuya kosa na. Iwata kira-kira basa na kami ito ya. Tan kay rin John. Taniel labiwa ko ba the berestensi John tibitipik. Jeremiah Jackie ba the one counselor. Hans T. Baum ba the women counselor. O Matthew J. Iring ba the katinimen counselor. Akiabo to kayo na kay kosan katin by me. Akiato to kayo kosan. Huwag kira-kira basa na kami doya tan kay the beso steak. Tarawa beso steak. Joseph
Elia, pada berestes di tarawa kiribas peso stake. Kumaria tamira pada kawamen kausira, temuan kausira. O tribeni simel so pada kawamen kausira. Aki abu to kaya nakai kosan katian baimi. Pita arriba de state clerk. Tokoro Roy bebentia tak pada assistant finance clerk. Romeri Simon Renatu pada sakorobokin de state. Kumeri tamera pada tamenua de state. Aki abu to kaya nakai kosan katian baimi. Aki atu to kaya kosan apa. Ana President sebut lagi nain State Relief Society President Jeff Laviana Kalanise for my pada President koi authority tau mera pada mon council taana tabarik pa government council ay ditabi datongi pada sakoroboki kaya buto kaya nakay tiyo kawasan katian paimi kaya to kaya kawasan at Ana Berestes primary senare pada Berestes morin sare tarua pada mon council kandoi uriam pada government council atau KC meuso pada sakorobo Ana Berestes teboda ginain suetus satu lube pada Berestes tatu senang pada mon council dawota kare tau pada government council Puranis penesto pada sakoroboki. Aki abu to kaya tan kay ride kay tayo ka kasanaban katian paimi. Kambasin na taruwa manaw na mi sustaining votes. Sinamang abu siya mi kamatona ba na kaya. Aday ni mana kaya hasan karigya. Tinakuha ni buong hati mirik tira. Tabaro ko meni ko hati na Si May Urban Katarak Tigir Cek Katoyes ay kay tayo managasan sumayad karikian din ako ni buhay dumirik tira ka ang nakakambuto kaya laro ba kay tayo kakasan katian paimi Akia totoo kaya kakasan at Tarua manaw siya kan nara state business o kambasin dapat na may sustaining votes. Kumako na anta kata. Yako katay na kon state president.
taru amanu skarapaya tarira namanera ke asan participate in nara kaukuki mararagi kind of choir banaya monte tangiroy today you itagirian kan announce kanoni kiran the program and among that President Joseph area ndemiyaki irong sister teputake api sister teputake enademina brother Yohane Otemo brother Yohane Otemo enademiyaki irong sister Teresita Peroy ndetayo itangirian nikan muana te meroro nanon nara meongata pa temero ayo taru amano irang onda ke nanon tiki mare de yan tukupure te metamin tinga pungayo ndaramon meongatap are epakara te pungayo niko tarun anak tangira temera rekaro ayah kesana mana sena Yesus Kristo ayah koroi pukiran ngairan temani ranak ya gimana nganapan kan kai tawa ara primary naya kwaya naya nene monte tangiroi ngai temana irang dingaki ne panaya oi kawa pa chanene ena komentenano chanene nepe enene ki iroia nasira masipura aika arangi ni seki imatan tamara rekaro kamdapa kainte primary teknikin kami Aumeroron nananting ngapong ay hinapon popoto yon manilin kunaya kain na primary are kangay Yesu etangray na nakapoto aumeroro yon na really alta Steve C. Paulo manda kay singaw ay tako pa kangati tiko ko ano ko ita ay kangay asuna na really Kotangiray. Inanon ayane na kind of primary. Ita kun muan kipun na yane ni. Noy na uray day. Ikatayan day di atak. Yesu era raket de tetapuki na kuntyon naroka ay mepo. Ekarauraw nako. Meterawawat. Tetangira. Metetatap. Iwasan akong si tetap. Are nakonan nako ye. Ikikitamane. Yesu etangiray. Ngayari nako. Kikitamane. Itangirian ko oida. Pasina yang oyan tetayayo. Aron na natangira tamerari karaw, manasinari Yesu Kristo ay kesana. Ningay tay ay kwase ye na makina ay tangira inano ni meo. Itangirian kan siya na ko imi the experience ay menay. Awayo espara kina pa inano ni meo, tapi wote menisin na ko. Nung round ko na iya kind of primary. O na makina na tangira Yesu Kristo. O kate metaw. Rungo-rungo nani kurupok ay katap. Akamen tete na prophesia. O te kinana pa ni kosus pa ya korona na. Apa ay tangirira tamara rekaro manasana Yesu Kristo. Tapi awak kalau pakai tangiran kan kateria nomor oro ayo temuan nana poki Yohane makoro tenua kipuna tepi mono kon tepi mesua ata kona teak pa tangiri amata te aswa
Ntero are eanga na sina e tiriki te mene iei. Pa eanga na ki mete ane oni me kina. Me ene reke i rouna te meo are aki toki. Pa eaki kanako nei na sina te asua. No kon te ape pa ena kapua kaka te ape. Me kanako meia pa ena kamea waki te ape i rouna. Takawauan ni ware poki. Kei te rongorongo. Ikune ana poki momon. Rongorongo ni pai. Nke ekan na tana no ni min tanana. Nte ware ni makoro te me te wana ki pona wanua wapi me woa. Ete kene kirei kapara akin na no ni min tanana na kon ni pai. Waita. Ai koro poki na panke iasan nora te kai. Ai ta kuna kon te tamni. Inoria pa kuasa ni kau na kau te kai kakawa kiri ki na kon pai ni katani. Ai ta ko te tamni na kau. Te rai ko tangiria. Ai kaya ka ni kangai. Ikan na tana non. E kasi na kon ni pai aron do kon te saka neo. Pungia kinan te aron ni nangori. E nanga kaya kariki ni bukin te kipuan. Na ko ina ni kangai. Kota nanon te kai are esa nora tanam. Ay kaya ka na ko ina ni kangai. Pon anatangira te aswa. Hindi tayo yu taruwa mano. Ikan ni ko na pena ana kaya ka kaya nasisira ki te tamni na kon ni pai kota nanon te pai nora tanam. Takatenua pun rongorongon na peram. Abraham menasina are tak. Ikai ko tarun tipenna are ena imerinan tanara re karawa menasina ay Yesu Kristo. Kamata terong-rong. Tayo na pun tangin dawawata tanara re karawa. Tayo na pun tangin dawawata te karo intara-tara nasina. Ngke tapin pupusi pai ay ka anak kapungan na ipukin na yakarea are pun nasina. Kampon penen na tate rongrong. Aron na pe, mania ni kariaria na siya yu. Ati aswa. Mga aswa na ko iya. Paanang mga anga, patakaria. Kam ko na niyang iya. Patira, tinamekin na apirap. Menasina. Nimbakin, ntamarake te meunga. Ni karo ko iya. Na konte tapo are nakapeek yay ni katawa pa napakaria winte pis ke yakos na peyay tenera manikatokia tamara re karawa edinanon na peyo me ira kariki pa ekaria ya nasina pa na dinanon temeraki te pa ni kirinak joreaki. Ako katokaan anapea wete maki. Yang nanon tiyon naro kare kek mane. Nakin na tinawawat. Hindi meraki. Are entero are awano kumeono na tayo dara. Men pepes inano na. Ay tak. Hindi ware-ware. Tamew. Second ano, napon nanom kanako tamangko mayro. Taruwa mano, karo asina. Tesisiraki. Kam nati ini metak, anongora tangin na simi ni merakina. Tira anananakin nanom. Ere sino ko merakina, entero are. Mga peta na tena ano na iyay. Nasintiyon at ayatap. Tiro na kuwawa. Ayatap. Tiaswa. Aswa. Era ko maning at ako. Kuroroya na tangira tiaswa. Akia sana. Akia tokina. Oirio karevena. Esa nimme temang ko aremeo. Penangan ira temang ko kareve pasina nimme. Ekota
E kona te tāne me te ke mārere, ai mon te pes, men te petai, e na kānganga i rōra, ki nā kina na tangira te asua, i na noni mea ora. Naron te nasa e pakatea, o e pupoto, ana taratara, i puli rōna. Naka mea tātā te utana noi na au tani iei, te poto ni yang waiu. I na noni mea o iei pā iei kai tangiri. Yuri ngā mon makuru, e rawa ta kanoan nau list, yan pai ai tangiri. Panakareki e ka popuaka, papukina i kai nanoia. Ayo, punta ka toto yon ka potuan na taratara yora. Saki te pai e si tangiria, na puntangiran nanora, ni kan kareki. Pananora e suangira pe tangira, te pai yare. Alda bentna e ka para pa ane, punte taratara na koim. Tao ngai ayo, are enanon na Yesu, imi nusina, nte meroro i merenana me Petero, nte na mere siperia. Side yakin nante rongorong ayo, nke esi sirakina anarere Yesu, aitak Yesu nakon Simon Petero. Simon, anasin Yona. Kutang iriki nakoya wakai. Nakakiarik. Kutang iriki nakoya wakai. Eta ko nakoina. Eta ko Simon. Yang tewe kuateya pa itang iriko. Tas nakateya pa antay wakai. Ay kan nonya mina papai ka mamati inanora. Ay ka ako na andiki pa aswara diki. Tuwana idarikin aripon ngaya. Tamerari karawa menasina Yesu Kristo. Atau sinauna na pemin naran Simon na kon napot naram ngai ay Yosef. Tira aron nam kaya ka ngka na sisirakinira Yesu Kristo ke sisirakina Yesu Kristo. Kutang irairik na koya wakay. Yuri ngari reun tomorrow night. Tuwana teki puai. Me metenano rei, ai metenano i rora ngai rata interire. Te kupu are kunia ki nione makoro tipi mewa ki puna tipi meni mewa. Aka ngai te akana. Kana kam tangirai, kam na towi me na usua. Side yakin na menara ire Yesu Kristo na kon te sarapa kaware, esi siraki na Yesu ni ka ngai. Te sarire, te ra te sua, ako na tangiria. Kora-kora ipo akong tayan so. Kaya ka Yesu na koina. Kung natangira Yehova Yeshua menanom ni kapanya. Tamnim ni kapanya. Naman ni kapanya. Kutauroy taruwa manaw ni kariyaya. Pati Yeshua punta kapanya ni kakawak. Wane nanon ni meaw. Kukariyaya na teka. Anasua, ona perita, panakaira, paike kam karai ni katuapong. Kotaurai ni mona paya. Ona kapua, an perita nangaya ni katua tapas. Inte ki pare mina. Inte merorona pan. Merenan Yesu, ayataku. Tewe takawantay. Simon anasin Yohan kotangiray. Mga kaya ka na patak, ang tewe kotaya pa itangiri ko. Ay mga takot takawantay. Nakoy na, kamarakeya, ausipo. Noin na unonori, ay mangori. Enako na andangin dapat enako tetaratara yon na nasibu Yesu Kristo. Me itangirira pa sinapon taraya mua are apun mena inanon noon me ngara. Tera arom de yakinia on kamarakeya nanatea katiaswa. Tera aron di penakia
Okay raya pa na mewakina anawang kito Yesu Kristo. Tera aroran busmaya ta kakawayo. Ano ko ya ke yai miyo ko yan naron Simon inanon nanay karesa Yesu Kristo ibukiyay kaisa kinipong ay kakaisira. Tera aroran busmaya ta kakawa na payo. Yuri nga narere Mosaya na napoki momon itako pa kampanya na taya Mosaya makuruwa kipuna tepi mesua ay tak. O taraya itekin na pa kay pa yang ande ki romi tawana-wana akamangan na taya pangkana kampe ku ibukia romi akampun pe ku nape idon aswami tarua manu teveve te nanon te karesa punte metaru ano koida ibukin karawan makuri ni popoki na koya na sinta merare karawan aika anasipu arawea ay Yesu Kristo te metaru na pe ibukira pasina tangirira rora na yarun tangirara iponerora. Au kakaiba nako ngkana eswaire ke am calling kai kawara bishop aswanga pa ko tangira Yesu Kristo ako tangira am calling sinaki katoto ngate tete ni mane are bes anapai are swanga ki pa sito wana te pai are swai koroya pa na sipai anapai na koia anapai na koia akia kainano may pesin da bawat na nano ay ki pusmaya takakawan pay na irida Yesu nau kainin nakaka anasisira ki Yesu Kristo na koida kotangiray itangira tamawari karawa manasina Yesu Kristo. Yataya pa Yesu Kristo punta kaway as nakunan mga okay ka nakunta merare karaw. Yataya pa emete ipukira emerak ipukina rapure. Pa yataya pa tangirida. Itangirin kami ni kapene itangira kay na pew manasiu osipu ausu narana Ayatap ay Yesu Kristo. Amen. Kanabene ni Mary dariwa manong da Mary tapasek. Igugure ay kakaitaw kaya nga nagdis pa nga patimen na napisa dete the conference ay. Asun na urere ikangaya. Jesus is the way kay Yesu Kristo. Yesu punta kaway. Erike ron Elda Brian James Ohms takay singaw. Aw etak. Ngana skabyaira may Yesu Kristo hinanon teberi tayatap o nirira anaprabes sinanako na kote ntakaway si tuwana are ekairira nakon miyangara metakamenwak tariwa manaw naritaw o meruro mekaraginante timetaki are kana tebiri the Changfrey Marathon is Swisspo, Switzerland. Ndiriri kena Elda Brian mekan na benameki pun kain na betebiri ayo. Yatagi tebiri ayo pa yakanga arona. Tani piri anatowa takawai evera ginakonte meunga. Tirietata tuwana tangaru abupote mita. Anatowa takawai ay ka obwa menikatas. Takapenya ni kawai na kontesa ekarapi
ari ipon kainanor te taratara roy. Pon monte mimi elta Brian Merona ni biri ni kunia patemene me bohoya ake erogo desa detayan ponte metaki. Inanon te biri te metaki ekanima mete sakairi dia ari ekota na koina obuakan te kawai narun na kona inanon te manono ani kairia na kon te kawai ya orai tari wa mano men kaira gin te betaki ayo o ekonani ni kota ta meira me tata ni kaines me arun me aura ni borau inanon to tepung tuana me tuana sikai tarai ka nganga aika o kataki sipun metaki inaben nangin tetai nori kakabaya ke yasa katauro Yesu Kristo imain karawan anamakurin kami awi bukira sikai nano ada sakai diri etaku Yesu na koira pon ngai takawai te kwawa o te meo ake te tame pasiro ekarai Yesu Kristo ekarai Yesu Kristo detaya yo pasinarinia pati te sakai dira ekota takawai nakon te takapaya mengorai itangirin kami ni kapeni itabe kwa terire narani Yesu Kristo arawe sakameo amen. Panarin kami na ko'y may tarua mano meron tapos napen ni meo. Inang kakaitaw kayo ko na napendig yaw tayo pat na meruro kinasya taputo niyang nang kami tayo kameruro inapunpuputo yon tesisirak yakang. How can I follow Christ and become a lifelong disciple of Jesus Christ in a world full of distraction and confusion? Kinikipas yakang. Nakanga hindi ki pa tesayira Kristo o hindi ki pa anarire Yesu Kristo ntiyo nape ayun na kinikariri o tayan katapita. Dari mano sinatara anataya ka araman akon kuryanton na sina ki taben din ako karirin tiyo nape. Erikin narama tinipiberwawa kipuna tipimetawan yakangay. O tay kariyaya ako nakairakin ako nte paya kia bunganana menipura beb tay kariaya pateria poro nakakapakari kinanom pa kunam primia kapikaw ay kapwa noria una siu etemane kora na tepure ako usa nako oya soromaite pangki anurarom o apunak ko oya te aramaniyaw nte tayay akangay Kabutuan meura ilon Kristo. Dari mano karawakin te mani perita ete papesido. Oye diki perita esikaroy. Temuan skukure ini katoka yora aran Yesu Kristo. Taka wo sikawakin anasua tamera arikara. Taka tenua piegu ibukin tiasua o ibukia tepimen. Takawa tetimeto wa tetoki sikawawa pa timetuan karawan nanon naikai puningaya timeto amdiki pa tesairira Yesu Kristo awawa niyang kangay kimarire iron Kristo janape ay etang timetuan swangira
pa sina show off ke ni ka mama meura taina sesuatu kai iro naman irike narama wabi monowa ke puna tipi metuan ya kangai amun itakuna ko ina yaki ka mamo noin korakorau ke noin mana manau menuria yondake au kimarire yondake nano dikimarire pa ke anora au nana kimarire idon taswa takatinua ni yang ada ya ibu nerakapenya stand on the commandment path ina mangaro ko tetay ada sila mangana no wowa ni kay ni pede ndi akarisa aya karawag pa aki puroy menanor kana iroko te yang wane irom au kirikaki au ringa mindi ai ari emia te kay ni kameu au ni mina au yai te pai aya tongaki patero tonto ito tokoya tapi men pa anaki tokon te kay ni kameu tapi men ibu koya aruh pau pa atawa ni kametua te kay tipis they hold on the iron rod, that's why they made it kana iroko te kanganga tenano kokorak tawa ni kametua te kay tipis o ting tabo ay katap ay ka kuna ni bokyoko ni kadikiraki amo ni meki inon Yesu Kristo gana si kametua ira o sinaponna kibua itaku Yesu Kristo nakomei o irirai itagirira tamera di karawa pasina temetua nuate to itagirin kami itagiria rorau itagiria ausu itagiria tariwa mano itagiria tameu wasino aya togi kai metenano dinano dalam nasina di Yesus Kristo amen Nabeni Mary Darua Manu the Maran Tapesari. The demon at the Rhines of away and Oimi at the Hoteran. Finding joy in following Jesus Christ. Kenika Barabarana Nikiribes, Ugogoran te Gugure in ano Niriran Yesu Christo. Darua Manu the Dimayu. Darua Manu the Dimayu. Kabarabara gay bankana. Sirira Yesu Kristo ang gintawi mini kawain Yesu Kristo asin apon ko na ni karigya de gure ayakya tukina nandidi mayo abunye wo sisira ke gadei meye demon ni kangai sinakanga ni kakaya ke ni kari nukukura te gure sinakanga ni kakaya ke nukukura te gure kaya kaginang kanya kangai meniriran Yesu Kristo Tarua mani yung kana sirira Yesu Kristo sa tayo bena pun kona nang alira te kupure ya yakya tukina takawuan sisilang kan ya kangay tayo kan tira kawai ay kasikona nirira Yesu Kristo meye tira kawai ay kasikona nirira Yesu Kristo meye kaya ka ay kay kawai tabiu ay kasikona nirira Yesu Kristo meye nantungo tayo ka Tita Meuri, kawaginan na naswa. Apun kawaginan na peripirita metamera di karawa. Sa tayo papunya ya peripirita metamera di karawa. Karena si kawaginan peripirita metamera di karawa yang apun kona nanganira te kukure ya gitu kan. Ye kipo ikan roni ye uride. Yoane te bi me ya uwa kipuno no. Kangai te kan. Ngai takawai te kuawa ate meu. Deki boyo ate gina ke yana te ka Yesu Kristo na ko yana puturo. Ngaya abun ngaya takawai te kuawa ate meu. Se daya ba Yesu Kristo ke meu yantebe.
O ia na kawai ya kateia. O ya kateia ya kateia pa pun si kawai na. Na kateia o kaira ngai kai ni kabene pa sina bene ni iria to wi me ni kawai na. Iko kawa na bediki po yo pangai na bigasa ni kiki ya gin to wi me ni kawai ni Yesus Kristo. O irira kawai ni Yesus Kristo yang anai te kubure no no po. Ande tayari yang ngatan ko me ni kawai na. Ay yang anai cak kubure cakira no no po ngan. Ayo na betiki boy gandona na be yauri au meroro ayo mo tio no wa ki buna tini bi mo no wa tiki boy yo bundara tim ngaira kain tiro na dikira ke na kare sa Yesu Kristo pukia kaisak ay ngai te kan nako mengai nako mengai tiki boy yo te kaira Yesu Kristo pasina nako mengai aniriria ena nagi tiki boyo basi nagi nako mengai to si sinatina mengai ni ere to sina close mengai ena nagi kayari kawaina de to wi sina peri sina to wi nen ke sina nako mengai Saya ngangari karikian te kukurei mesipun sidiken te kukurei meniriran Yesus Kristo. Ye kukurei kasipun karike yeri aris karike narun dari tian sikarike yara tari pun si kukurei singkai eto kine. Ayai kukurei yeri sipun nangana kere karike tamera di karawa karikian ngai ere men wara kakini po kai kata ke karakana de pun sina nako mengai nakai na urire yayon titi mere are gogoran te kukure na niriran Yesus Kristo ko wa te rire yayo tengiringa ya urire ya donga iron na sina Yesus Kristo amen. Sina mga tauray no Jesus the way. Imin tanin kamu sirawa sina mga oray ron te takavete tawaya. Imin ne takavete tawaya sina pusmaya tarira memanera taratake yepus te menna kain te karisa sina mga okina kon te karisa. Min te wane Asan mga pusmaya president si pen si meu taka women councilor and the state presidency. E narimiyaki ntianene te meroro ni kainin mayroon Alta Frederick T. Rema kain ta kais ngaun imin te ara kapenen sa dete tianene kainin enakana kwa te kwaya mentepo kinane nampan wapi meonoa nora te manuya titetaron kainin sinapus maya sisa sibure root tokamari kamrap
Kanabene ni meru tariu amaneu na ramon tabes in conference pesos taking the morning abong ayo kanabene ni meuri. Au chobi ke au choge na shana ko imi tariu amaneu tabes ayo kangai tiakan. Au tas accepting ako, including ako to serve a mission, show our witness to follow Jesus Christ. Kaya kangai ngiripes. Kunakangan busmaya tebebete ntiakaresa na koimme karawagin te makuri misinare nikoatan nanora nira Yesu Kristo kiara sakameo. Tamone bana tegina monika ina kin tero ayo. Kay kaina jero ayo nge wabi meto wana uriri ikarabaya atas ibu gina ya reire pa ya ta dirong-rong ke jokwaw are asans bawaya nako na yaron nabe ana bebede sakameo nokoya anometa ayo ngain kan yaran na bajemoni bebede nako inanon nautai ni iragin na activity ke anawagi jaro ai temeto iragin suwa emangaro ro ta kawo wani bebede mayron ta mewari karawa ai cheki ba satarwaya ateni besu wo the young women inanon detaya yo oi inang karapa dispangay yang anak pa tebebete Jowana tebebete meron ta mewari karawa asa ni miyo kwa ya chokori ngari irikiro ya ka kora ni kadime toai nakonna na kaini pere jewe iriki pa kora ni kanwana no ni kano form misinare ai kai sipanga ari kwa vitia pa kuna kari ki sans me vitia kim mate vitia ari kwa ngana kanga oni begina miron tamme mari kara ayarun nebe ana vitia mod sak ayarun nabe moderi irigi ba disakasi na koye sibuni terera me yai gubita temenna nabe ba irigi ba na taponi pe tamera ri kara inanon na utani ka kantani nga ibugin au goring este mi andoro ayer goro te paranna no me toko ring me tame wari karawa ya kaungana no unika kura-kurai ya kura-kurai inon na utain datani nga ay karabaya na pero raw na na wise ni kura-kurai panag na no kukura inon na utain datani nga nonon to jen mo jen makain awagi apa message na ina au bishop ya kangai jakabiti nora mi meu pa ero am boring ro congrats ayu te tayan ya bondo ko rote na megin ayagi ka bota wan ayana megin dari wa manu ari asan digi dina mekin na yoy giroya yang ay ya kawa missionary photo ay nanon ka kina ay bondo ko ro tetang ay si kanuan na tore ang tetapari ko kay na no ay
anti tabari kainano ko it anti tabari kainano agi ay era baba era ko koringo ina ko kana gra is janon na Afrika si ay te baye inang ben yagin no ko yaw korag ba au korag sag antiar de besi kanwan au tataro isigangai dame wari karawa bubusigo o dai au karo ba yagina ko toy bugin terame ina ko bugin no makurin misinari kara gina tunguna sina kano januan kona kana bebe so ako na kana snake o ngai ko san narani ang kai kani ka ana pa aka kana bebe so the snake ino no tai ano inang karabata me wari karoba ya sari bitana nun sinau o ye mangari kine pa isabu to ai ina nun tai yo sangai puna no ko ningai sinabu to ai ko si siradia kana ko si takatikiro ayo pare yage dige te ka ba kamabun nata kamabun ikawai ya pun ko imi ni ko may karabata me wari karoba ya sani ni kawa ay yang o sinaw pa sina au karo agi amene Christmas yang agi au terra me si karabata me wari karo na kai peide ai ekonani pitana noia au karo ibugin au begi au peko ibugin aya ari kando waise ikaw ngai nanomi pa kamna kana ko yami form ibugin temisinade tai paran nanoia e mais tai ani kariri ari kona po mengai me si tataro pa ena bogi ko te tai ave ako ke natong ikan narani Yesus Kristo. Amen. Good morning, everyone. Kam na mauri laruwa manum te ngapong ngayo. Kanya maya nawa ki ay pun kapara-paray mo ang na koimi kain na woro ay tanging gamigi ngai yarau taratak biasa pokira diaro inanon e kan wabu teridik ayina yung kukurin nora mo mi payug ya uring main muantawan tanakwa ken ari mena inanon diaro inang karapate aswara naroon na nakakabakin Ikawakin na meura, inaw tayo papa kaya kita ni kami. Tapi ya kita ni kami. Na kuawa, ada kena terai, pa terayo. Yasta ngai lang ko takat tiran ka terika. Itu ya ukor na sepu. Ay ikaw ay kina terai ka terika. Asta po me ibu ni meurai me ya kina panang tera sirai de meurai. Arun te meurai na tianu an kairi narun te meunda iri akarun kairi narun meum kai kawaira ke kawaira ke non te akatero mati narun te meang ake takati ata mangki ya mga kain na tero ayari narun tero ayo ay katay te meu an kabasari kitera te tangira are yang anay pa napay niya narun meang ikarapato ya ini kau teng kita memang kami. Kanyang dia mengayin me, kaya ni mana su. Kangayay tu tanah di pegu, baik pergi nak pakai tu momo ni ngai. Itu ya tu su ayo.
Ang kani ya pun dari tadi makan dia tahu. Ai kangai. Tapi mai ye ina makinan. Cek tadi bay. Tu su ai mena ina nona. Ibu kina pa yo ngongo pa jakaman ngongo dia ni kakaraki. Mai sinanu ko. Ai jakaman kakaya ki ngorong ante to wan ka tara na ka temo mon. Kang ngorong ya ko non takai ngari ya ko ye. Ai ari ngai ngora te pita ki hotel makin. Basta po mai ye tu tara di pakin na waro. Itu yang tu su hari mena ye. Jakarawan yang ngoya ini tang makanya tu wari tangi dia kanga. Ya marur mangai ya istuanga. Taraya. Naira na no yam korak. Ya taya pai tangi ko. Naira na nom am korak na no yam korak pai. Korak-korak na tangi dai tangi. Angkanya na na peri tayo kangai. Pasina tangira. Inanon takaterika. Alya mangokir dari kita katerika. Ikupin korak-korak na tangira. Ikupin apa ini naputira siroin katerika. Payangan kakaya jatanga ari katangira ginta kaya ayar ko ye. Era pa bayangan ki yang mga kikira tukta na takaterika makanya to wari tangiria basta mangkakaterika. Ay ya mo siniterita mo nakanya waya tayo. Ikangai nakaterika. Na perita mangki kasi na perita te ngaira. Pangati yari nakaterika nukira takaterika nikaro ko ite ya nokira waro ite momon kana apa ni pua amkaro wara babagin takawayan na to ito kan ito pagya kinat pangay ko nanilu ko na ko demon pa puni miya wokor awanang sipul situ wana ara si menena takaterika ngayon ganit yasugu Untuk kanagi yan na ko wan tangira raw. Anya sugun ma musrawaya nakaro. Au perida makanya to gitaran tiaro. Ali yakakya mo may yang yamena inaon tusu ari. Na kira mo takatira watangira tiya ini ari tangira. Apa sundapan na kakao nami kakao na ko. Apa kita ya ko nanti kinano datan kawai. May katay Pilipinin tatay ari ya pon mewate minis ayo ko nanti kinalo yang ini buri kanya babagin na upiritan na kanya daw ya katay ya pa ningay ano kinatero ay nakaka inarukuro ya upirita pa yagi ko nan kamati asinan ne yey detay wa pa yangan ko kirawar yagi ko nan kamati tama na pa yangan ne kirawar Menjadi tanah mangai jangan. Kita yari amat amusirawan karo. Asina jabu siu pokona irai pasina kira awar. Ikarapa tu ya pada tayai jog pa yakara. Jadi kita kan dongono mental kan. Yang dikira kau inang ate angkai yang mengakirin kami yakara. Ano tiaga to wapuite ne puite ligi mena operita na musnar makana daw ari apa nakaro asta kira tiaga era pa ka na bubusi na man tanaw ari kala ya ka kai ek na no me era pa man taka ko darua mano itangilin kami kita pa kampot tangilin na pare ay mga sipot. Ay apa kita ya sipot kaya ya kanya tang papunjaro ko nindo. Ari kon ikay kawagi ay nanon teriya ingi manjin dapat yaro. Ini dapat yaro ay konti tinimalang ay terus ngakya. Kaya isu ini kan ay sana dan mana istri commission dapat utala nan korokon nautin. Ini tadi biar mana. Jaka warere ke akan pasien apa. Taru memang ay basta na kami, pun tangi ng kami. Tiaro ay meron na ay. Epon tiaro are epon kokia. Tamaral garawa ni nasin na Yesu Kristo ayangan Joseph Smith panak. Enakapo ko Filipas. Ke enakamaguri John Nap. Ikaw ko watero yang nanokoraki. Ang imang kami
nang jangi kami papan de araro to ran ko te aro ya kunan ka ke angka jog aja nang puri agari ko ay kunan mga kakangay bali yaro ko nang pili ta makani ba wal ameti anakaro yaman ite ini ba yaro kan nang kanuan darat perita kampas apa jangi kami jangi tanah wari karawa ay ko kawati arayo narandasin ay Yesus Kristo. Amen. Taruh manu, yang undak ende, itu kukuri, kena nanti ngai buat nanti, satete, menemuan conference, stay conference, ada stay kepo. At the Peso Steak, Karabaraba, Taruo Mano, Itakataka mo kaya nung orang na chuko. Koran. Makan di kami error yang koran. Karapati, itu kuna asan kana ko hain the primary itu kuna yo inang dai na ko kana yung ora ye yo iasan nang korak iasan nang anak te rau te kukuri ana taiya Yasan nanaki, the kapenia, the greatest pain, the greatest peril. Oh, sana ben nangatirari the greatest gift amera rikarawa na kuir. Ay ide meto an nikara para bayay tero ano way kara bayay handle pipe. Ipanami yan di ngatinan kandap antero mano de ante topic ari yang anak panna natete yona de tape sayo yang anak panna tete yang the topic of faith in Jesus Christ changes our heart. Tionimek iron Yesus Kristo episi nanor na uroirai apuntau si ikan kami tata daru amano idirakin Yesus Kristo ke ngaira as disciples of Jesus Christ si konan karekia debita kinakon meaura o menidirakin konan kairiran karekia tungkuri Taruh pemanu, ngaira ikas katakan tetapi ay sasa ni kareke tionimek, iron damera rikarawa onasina Yesus Kristo. Tionimek, sasa nanganak patupay yang waririk, sasa ni kapupirakia benda waririk, an karikirakia, angkai sasa ni karikirakia tionimek ayo, ayasa nari, ni pisir. Dan tionimek, ada sesuatu kareke, asa nanganira pas nakareke, hatinya nuai pitaki. Tionimek, iron Yesus Kristo, asa nabe ni bisi, katein meaura, ke ni bisi arwarona. Asa nabe ni mangabisira men meawakinan katein napera. Tapi uwa akia anak aki kaines, me anak antaninga tamera rikarau. Antanganira tenano sinakonan mga miyawakina anakati ane wangkero Yesus Kristo kati ay kay pero mano akonan wasi anakakapaya damera re karawan ko ira an konan na nanganira teraw ari perita ti sakamew at teraw ay konan na chaw na peng
Mesi ngai ay ko na nanganira. Ko na ben ko si usu ka kora ngo si ri kak pa na mega meta meia ri karawa inte meu ay ke to kina. Nana rei de mena cha botoro ay kan nana manivena to wana ka ngai. A mais o meta ay ka ongo te tera ay na riri ke ti sai bos aonta guiroia pa tani riria me lana tera to wayo rangai me anuara ay sa ki ni rira sa kameu ay ko ko kontero na met ayo kay nano arik ay ra kana konta kamete pai ani ri karinanin kate tapi wana meura kay ngaira tani rira Yesu Kristo enarik patakani kina na kuia ke ometa mangaira bayai kakawakin te baya to kayora ke kinakira as disciples of Jesus Christ. Ke sikareke John Mek ayo taruwa mano sikariya pasinari ki ngaira patani Yesu Kristo deta beni rana ko asasan no ngaira men anu ani mewa ka ko karak ay ka ko ara ko ay ka ko asasan wasira ke ni ko sira ani nano to wana ani kaskui anwara awarora ay kanni andi ke ngaira patani dira Yesu Kristo ayo daruwa mano kana suringa iman babas to akiro sin sabe unak ayo yara misinari era re ikan ko aki tapi wasi sirak onan mga anganira te da kaunak angai tapi wasi sirak wa ke Yesu te tame eke to kina wa Yesu Kristo bamsa kameu at saka puira wa ane karesa Yesu Kristo buke kaisak bunga ka kaisira pa ane karesa Yesu Kristo esa ni kokak inanuna na province ayo to pasmis Erisina ko desisira kayo daruwa mano paswo kira pa siro kon na kanta nga tamara ri karo ke sitau ni karo te pirita takabene sisirak nakangay te akana itangiriya ba sinaburi nga te pirita ayo wa ke te sisirak ayo nakangay te akana ngana ko pa besito wak ko pirita yai me te aswa pa ya tauroy na nom ni katoka yom aran Kristo ni peku ibukia tapi men ndei bana sa ko Yesu antaina ko tauroi ni karawa te perita ayo ani ka korak ni ka koni me kina ko yai ndaka bene sisira kayo taruwa mano angkana suringa sisira kayo nuringa tai stata kayo me ara mesinet asina sisira kini rasa angai satauroi nana aran Yesu Kristo an katoka yor kendi ki ngai bade sairi Yesu Kristo ya tauroi nururing an tainap ngai kisa wowo ta otana ani kosa na ko yeta men anuau arwaro makateu akaines me anuan te sakameu Stauroi inte tainap anta ponak patan ka ko ngai rai bukin Yesu ana sina Yesu Kristo ngai rai kai taruwa mano ngisi kaya ka paskari aya sasan ka ngai na konta mera rekaro ke perita pa ngai te mena en natin tainap ta ponak pa the witness ngai
naran Yesu Kristo. Jadi ki insairira Yesu Kristo bendespanga asasan kareka ngairan tamerin ana. Tepai temuan kakawak tuwana may po ni meaw. Pun kawatan nanura tangira tamera rikarawa onasina ay Yesu Kristo. Pun ngai anape ay karikira asinati nokoro. Ken spesio ipo koya. Ahmetana. Sriinek as kauranga kedarua mano basiria indiki but true disciples of Jesus Christ. Antaina ko antabuna. Idirakin Yesu inanun bongin meaura. E kona ni mga kauta otan Yesu Kristo na koeta men. Skauranga pasinaki si idira Yesu Kristo. Na sinakoroi ken makuri ka kavenak akianganira tamera rikaraw. Tataro pasongan konan karekia anatangira saka meau ipukira konan karekia de tangira ani nanora eta ko Yesu Kristo ngai te kawai te kwawa te meau akia konan ro ron te tambe pasi meiro rogora iron te tamera rikarao konsiri nanon te kawai ariasan katanya angkati Yesu Kristo nakoira te kawai pas natokani kai nikangangan meaura kunsi te kawai ariasana pa nikatia katanya Yesu Kristo te kawai pas nakarekia te kukurei nanon pongini meaura nakarekia te kukurei ya kia tokina kunsi nanon napa te kawai ariasan katia Yesu Kristo bukina awayo bukina tarua mano kaya tangirira tamera rikarawa pas nariki ngaira patani rira Yesu Kristo. Bukina mapunda keri kita kawai kita nga dowana kainis me apenuen tamera rikarao si dinanon Yesu Kristo. Skakabayak taruwa mano pangairay kasta kata kai si mena yon takawayan kisi ngaira sa tata kawayan nanakarak de paipara o de New Testament si sirene gay rongorongon de imana de pesa na pai ya kiro ko na ko ni Yesu Kristo an suanga patera ngana pe na ko na andin na penuen ta mena rikarao o era ri na kaya ka Yesu Kristo suanga pe na ka bona ko ya na pain ka pen ke on manangan ni dia anak katuto ayan na kangai kay din dik kamero inanong pangapangan tiniran akon na repes na pay tiriki insairira Yesu Kristo kontenano asan pitaki tenano asan tanna ko men narorona ni kawai kini kadena ni kawai ano mangarineya pa ena mga mewakina mew na nasa kameo kaya na koira sa kameo sinakapuna koy kaupay kasugui kenarona kay pa sinakasugui arwarora kateira meaura ni kawai antarai meaura kin mewakina katein isaka mew kawai ariasan katei bukina sinatarai arun meaura ki arun daira kira taruwa mano ki anak ko karake kai ay temenna yesan nang tapupa inang kakabayak temenna ngai may boko yan asin tamara rekaro ang kakabayak yesan nari an ni bungiyak inanon tipirita amen na yo ay tam ngai pa temenna yan kakabayak men kaya mga taraya taru mano akya pun tinaya anaraira kinawon tiang hari sayo ang iro ang mga nakakabayak kiri tayo nakakawa kayo taru ko mano me tepa irigi airangkan kaderia on kota kakawa kina pa sinataya me akakira arun iriran Yesu Kristo iroran tadab menirana sinatay tap magis pabisitoak sisan pabisitoak etu kira kami tepai kengke sasa ni kare kita kabene dia tahan nanaus tamera rikarau ya tu kita bera kita wapanin pain apa itu
Yesu Kristo ya kayak nak nakomei idirai. Okay. Kayak nak koi dah pas na mewa kina meuna ni iri anak katutu. Kakora-koran aron me kiro ni Yesu Kristo andi ki pangaira tani iri dia kita nan true disciples ngaira. Punte mananga enak katu atai. Kita kamete pai enak ya tu kina. Ni dia nagi mete tataro nu kera anak iri di tamne ya roiri. Sekarang ki pasiria ini karoyan katu abung katu wiki. Katu atai pasongan tau da ina kon kareke ya anak kapai tamera ri karaw. Sak si ngai ayo na bon bukin na ba kora kira na rausu onte tapi meni dana masina kona entang da ina kon kareke anak kapai ya on kai tarai anak kariri tu ware para. Sekarang na ba ayo taruwa manu ba sinak diki ngaira patan tenani irwa iron tamera re karawan sne Yesus sekarang ya song roi nikina on kania arsa kameu tamera re karawan panta kapene ni pung sinak na beti pa irwa ngaira sinati tamera re karawan nan kinaira roi taruwa manu Uni main o kiu ni missionary oi ya betia ki pandare greina te menna te mori te sisters ayame te sisters me atangiria iti peia tenani metang me atangiria de greina kiroya kain te bete biki ange ya betia ki kata-kata me to wayo kana wana sisirak o bukin tira kayena kaak kena me wakina suante me ut ati era rei itakate ko ai ikarawon yang wana sisira ki ai yogi aururing nakon te karak ti dawa di narakara ka wa ngai te menne yururing a karakinan tame wo satayene pa ni mengaro oya ki oya me yongo karakinan no a kira rawan me anti ndakangangane suante me anti ngai suanga to wayo ikarakin no ai suanga ka ngai ya kiroi nang ataroi kona nang kapo roi sira kan pangai de men ya ra i kai kawak panna ki mengi ngonak ki na kawak na suante meu me i kona suango pangai tameu te menna e sandari ndinei pe enakaki na pai kan o e koro ayu ay bukina ay tangirira ay ataya payo takaway si takaway kas kona in kareke teraw ikarapa nana dinirin na tameu ti awkaro ke asan dineya nigarin ni kawawa taruwa mano ba akeri takaway to wana ira dikin takaway resan kadir sa kameu bukina ngaira kai sakapayak Pasto kayo ang takawayan. Ayo takaway ang kainit apenuan tamera rika. Ikaya wow meroro ikan sikaway. Tinanurinan udon na sina ay Yesu Kristo. Amen. Brother and sister Mauri. Taruwa mano anabaran Mauri. I really enjoy the message given by the rising generation. Ay nang kukuring ay karabaraban tespang are ang anira teroro ata pendigirak. I like when Sister Abri reminds us that sometimes we are blind men. She didn't say blind woman, blind man. Ay kay karabaraban te message are tagina ki rongorongon te tuware emetaki. And it is true that we need to trust and follow Jesus Christ all the time. Aska kawa, askar bara papa, siyay, timeto ni Rira, Yesu Kristo. So, as you can see, I have two glasses. Naroon na kung kono nori ay iwa. It's to read, but I cannot see you. Ato wan ayo, si bukin te warware, meja kona nori kami ay. I have to wear this one.
nariay ni baina to wana. And sometimes in our lives, we don't make the adjustment. We still keep the old glasses. Tapi tadi nano ni meura saya rare sagi ni ira de sak kai nano adjustment ke sponsi konan kai nano to wana are etaurai rouran tai. And that's why it is important for us to make some adjustment to always follow Christ. Ayah ane bukan atau wana nang kakawag basi na konan karawa te tiri ni ke to tipitak kaya ini tata merari karawa anasina Yesus Kristo te meton iridia. And all the other speakers, Brother Ioanni, the Lord is asking us to come and follow Him and to rejoice in Jesus Christ. Ayah ande ita kinabe nage tete ke to rakina te koko irun tamerari karawa basi na roko asina iridia. Sister Peritia remind us, because Jesus is the way, we need to follow Him. We need to walk with Him. Sister Peresa te kina kauringira pa Yesus Kristo pun takawai siriai nako didimina. I like the testimony of Sister Tekavite, who was a convert and now she's going on a mission. Sekai tahun de tokowa meron Sister Tekavite are kona andaira kina konte karesa kona ana pendek anatai nako makuri bukin tamenari karao. She's a good example of staying focused on Jesus Christ. Peningaya tek sampo no kawa ai bukin te imetoa takantani nganene iron Yesus Kristo. And of course, our brother Taratake, who was away for 20 years. Kai tawana ba brother Taratake kaya san kita ni re non temen wabi terik ya mongo kirira te tai. Thank you, Brother Taratake, to come back in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Koraba brother Taratake namdine dine bukin mangatogir gak na kon na karesa Yesus Kristo. We need a lot of courage. He needs a lot of courage to come back in the church. Kay nano ate tokora te takatauroi mete te yang omaka kita katawakin kora na bukin togir gak sek debaya bebet. And we have hundreds of members like Brother Taratake. Oh iya, remember ka anong kuro sila ya to buat apun, okay? As tabo ya case mentay Brother Taratake. Who needs help? Kakay na noa, kaya. Who needs to feel the Spirit again? Kaya na noya pa na mga mwanda makina tatami erori. And my message today will answer that question. Oh, meroro ay katauroyan to pong ayo. Enakainis, bukin kaya kantes sirakan. Or will give us some ideas, and so you will feel what needs to happen in Kiripati. Kito enakona nang aniko tinamakin pa tera pa ay ka anadiay ni Karawak yon apera ay Kiribas. So couple years ago, in the dedication prayer for Saratoga Spring Temple, President Irving spoke about how temple stands as a sign of the Lord's trust in the people. President Irving iti ay kinna ba kanga aron te tamerari karawa kanga represent te tempora te Lord ana anonime kita merari karawa ana kanta ninga ibukim. He said, quote, "This temple is a sign of trust the Lord has in the people who live near it," end quote. Tagin na ba te tempo nga pon te takanikina ke pa tamerari karawa emena yon chepe ilarikia ana potan namet. This principle is so true. Te takanta ninga meto ko ayo pondang ko. When the temple is announced in a certain area, it means that the Lord has the confidence in the people who build, maintain, and worship in it. Kanaro na ba katano tag te temporan tabo na banako
ke kananonak yai pa tamera rikarawa yai anonimek iromi ngaira ikanasina ontep. What does it mean to you that the Lord has blessed you with a temple in Kiripati? Teraroy kananonak pa tamera rikarawa yasan kakabaya ko na kakabaya meum ibukin te tempora. What message do you think that the Lord is sending you? Tera tende teriri ada kota ko ba ko karikia men te tempora. Think about it. Yang oya. Why the Lord has decided now to give you a temple? Yang oya pa bukin tera kay tamera rikarawa yang oya te tayo pa nanganganira ara tempora. Of course, he recognized the sacrifice that you have made to go to Fiji or maybe Australia to get your endowment. Ko tamera rikarawa yasan nora tenano ti yang umaga ti arangana no ni mamananga nakon nabe ka ko koro nge ke ara tempura ya ber. President Russell L. Lampson has taught that temples are built because of the central role in God's plan for the eternal happiness and salvation of His children. President Nelson de kinna ba tempura katiak ke bukin nana plan tamera ari karawa de tempura katiak ba punan roy ana the central tepai yang kakawa kinanon the plan So what does it mean for Kiripati? So tera roy kanana kai sanganaki ara tempura cetai. So to me, the Lord is recognizing that the members of the church in Kiripati and the population of Kiripati are ready to draw closer to Him and make sacred covenant with Him. Poniro tamera rikarawa yasan kina yasan noria pa tepoda no meta manasina ai ga mega yon kiribas atauroi nikoroi tenan maneka nikarawa kini perita igata pumangaya inanon te tempora. He knows that the people of Kiripati can live more faithfully. Yataya pa tepoda no meta kenasina yon tebe kiribas ke akona ariki ni mega de meu no nimek ani kokonimek nakoina. Each temple invites us to come closer to the Savior. Tenan chebu eka katega kai akoira pa sinakona ariki dogo ani kania tamera rikarawa. And make covenants that will change our lives. So, dear brothers and sisters, the temple in Kiripati will stand as a sacred witness of the Lord's trust in you. Temporary katiak nga yon na para inatay pa tekanikina de takakuwa irom na irom tamera rikarawa. He trusts you that you will hasten the work. You will make forward the work of the Lord. Yonimek tamera rikarawa iromi pangaira ngai yung kami tan kawaka aron temaguri iteran chana bay. Again, there's a lot of places in the world that they do not have temple. Nakagari ki anang mais titapon chana ba akea ayatembora. Today has come. Kiripati will have a temple. Tapong miyangkay o kiripes enang tauroy niya na tempora. And to do that, the people of Kiripati will need to serve more. Ibukin karawakin nane usmayan na tempora te tepotan namin tayo yon kiripes ngay mengko is kay nanuak pa sinakakora-koray dadi kini maguri. To minister more. Karawa ini karakakawari. So you can bring souls to Christ. So ano kana ko kia tadi raw manera mangokiri kag no konti karesa ano kon tamera ri karaw. So are you prepared to step forward and play your part in this great work? Sisirag na ko imi kamata uroy ni karawa despangayo despanga mayroon tamamia ri karawa. Are you worthy to enter the temple by living the gospel standards and keeping your covenants that you have made? Patauroy din na kon tempora en me wakinan anaso atame mari karawa inanon te karesa. Do you have a temple recommend?
Ye mi tempo recommend romi. Do your children, your youth, have a temple recommend? Rate ye wararon digira ke ye tempo recommend. If you don't, go see your bishop. Kana aron apa aswai. Kawara ami bishop. Your temple recommend is a symbol of your readiness to serve. Ye nam tempo recommend. Awan ta kanikina pa kotawro ke imaguri bukin tame mari karo. As you know, to run the temple, we need a lot of temple worker. Aron da kamataya ay nanon ti tempora ke anang kaina no ke chawame ta nakonan karo imaguri. Tapi uani bobok nanon ti tempora. Who will be those temple workers? Antai ye kana konan karawan. Me? Ay? No. I will be in Tahiti. Sa ngay bangay no kinako tait. It's gonna be you. Enabon kami. Are you ready to serve the Lord in His temple? Matauroy, nibigo bukin ta mami ari karawa inanon na naw sa tabu at tempora. It's a great blessing Punta ka kabaya to have a temple kana ye ti tempora. and to serve in the temple. Ah, ni makuri. The Lord needs your heart. Tamarari karawa kay nano ananom. He needs your faith. Kay nano amonimek. He needs your love for your neighbor. Kay nano am tangira bukin tarim anirarikim memanem. Have you done your genealogy? Wasan karawa amdik. Many thousands of your ancestors are waiting for you to do their work. Ya korong nga am bakasibu akan ati meto tatani nga. Atatani nga ko bukin karawa kin tamakuri ay. They're watching you from heaven. Timeton taray ko mentimeu. Ay They sinaro ko. are praying that you will do their work. Kapena na be kora yan tataro. Pangke ako na karawa tamakuri ibugiya. Yeah. Last night I was supposed to show you a video Kebong ay nabundiain ko ata na ko imi to wana te video. about the renovation of the Salt Lake Temple. Ibukin to causes are karigya ibukin katike the South Lake Temple katian. I didn't have the time because of I didn't have enough time. Ay gire ka utay ibukin na ba nang wari ka utay ko ano. But the temple, there was a movie that shows how the temple has been, they redo the foundation of the temple. The tempora the tami are takin ye tami the tempora akanga nimon karo yang mon bubu on kavenia an the tempora. I will give it to President, so maybe another time you can watch that video. Ya kayangan president baka makaimeta ko yung mina kanari kita ina. It's not in your language, it's in English. Itaten ni metang to tira tami. But it shows how the Lord has prepared the temple so He can last for hundreds of years. Kami atata baron te mon bubu waron perong anta katiti yan enako nanti te tempora saksi bukin tetay warere kami bukin tetay ako romen. They did a lot of excavation to remove the soil around the temple. Nang kora aron temakuri ke koroi makuri dari kina ke bacao nga ako nan rawain ra taon metoto roi ke. They have big holes underneath the temple. We have big pipes. Kana ibunti jauh sa ngai ako katay yai bang ayana ke yai bong anaya pato kami to akin ay nanon tetay amen. And they have put some stabilizers. It's like when you have earthquake, it's the whole building who's moving. Koroi na padanan bahay karana padanan stabilizer ke kabarantan ke kami to akin tetemporan tetay ari ruru yai tiabe. Amazing work. Maguri anang tamero. But we understand it's the Lord's house. Sinariay nota ane riyan karawag naronan papunta naus tamera ri karaw. So now I would like to do some comparison between what the Lord has done with His temple and us. Kay sinakaroy tabi wa tanan
tenan katutu imerenan cera karoya tamera ri karawa me anausa ti tempora ngaira me anausa mera ri karawa ti tempora. So God often tries to reveal hidden weaknesses in our lives. Cera roi tabaya katagin ka karo cera tabaya kataya kokonan karoya ayangan kota nanom bukin tamema ri karawa nanausa ti tempora. The excavation is not meant to destroy us, but to prepare us to be ready when something more serious will happen to us. Aron ta kaini baire beke terinna kon te tera te tempora sagi bukin ka kami mera akira mai bukin ka tauro akira ante me wayo basina konan karoi makuri ai ka mais bukin tamera ri karo. Just as the engineers reinforce old stone with steel and grout, Sagi nakakin na karoya insinia ke karawaron kami to ate pai to wana karini tenan kai bis tenan na si buke bukin ka koran te pai re na karawa kan. we must strengthen our spiritual gaps through daily prayer and study scriptures. Ngairang kane sinadi kina ben nakakin nan sinadi ngairang na ben ka koraira nara warabuki wara tataro ka tobong. Our covenants act like steel cables, binding us to Christ and preventing us from breaking under pressure. Jangan berita ke si karoi kanga kuria kakin tenanda tenan steel cables ke Ariana konan ka tomeira me anasinare Yesu Kristo sawandi meto na kakamaguri inanon tetay ariero ko tenan nang ibak. So in the movie you could see that in the walls of the temple they have put steels that will go from the top all the way to the foundation. Kana kam doro kon tempora kan konan nori to tenan biski to kana kam nori kamak me akarabek me bai kan apidi me yeta dan bisa kan me itapirana nako nan. Some view commandments as restriction. Bai kan tabewa arun karawakia. In reality they are stabilizer for us. An pun nesin aroi, pai akan arun karawakia kan, ni kami tu akan, pun bai ibukin tutukuan takakamaguri. They preserve sacred ground while transformation takes place within. Kami anoi, tenan sacred ground na kan, kan arun apa tu ayat tiang ibaka, mainging ke, kan arun apa erik. When we establish clear moral boundaries regarding media, relationships, language, and priorities, we prevent spiritual erosion. Karena ekatoto na koni meura ke ngairang kanya sikunan kati moral boundaries ke sinakuro saida meni baya ke kabungan akin tetarpon metera ke usangan kona ana benda na anti kokoro ke kora-kora ri kita utana ke. We cannot stop the world from changing. Sakonan tutoko jawan nabe men pipitakina. We cannot prevent cultural earthquakes. Sakonan nabe tutoko itanan mamainging ay kakarina. But we can develop spiritual-based isolation. Sakonan karikira kay arora iponi roura. Okay, nara own base mengara. Okay, sangan konan kora-kora. Like the Lord did with His temple in Salt Lake. Kanga kakin tamera ri karawa. Tapaya karoya na konna na tempora, are kami tuwa roy. When our identity is rooted in Jesus Christ, naron meura puputo yon Yesu Kristo, rather than trends, politics, or public opinion, puputo yon Yesu Kristo, naki kainis yon me oinarawana ayawana tabemen. we can allow the world to shake without losing spiritual balance in our life. Sikonan kamaingi nga jawan nabe, mena pun nagi rotaki aron mek iboni rona. That's why we need to be connected to Christ. Ane bukina anang kakawag pasina punte na roy na kon Yesu Kristo. That's why we need to follow Christ. Ane bukina pasina riyay ni rira Yesu Kristo. That's why we need to have our own testimony. Ane bukina kakawag bana punyay oy nam kwawa iboni rom. We need to be converted to Christ. Siriyay ni pon pitaki iboni rora na kon Yesu Kristo. Do you remember the story of the anti-Nephi Lehi in the Book of Mormon? Amuring atakara kayo, dongorong ya the Book of Mormon. They were Lamanites.
yai tenan Lemonite. They didn't know about the gospel. Akata rongorongon te karesa. When the division came between Nephi and his brother, Kero ko tita yari akarauria yai tenan Nephites me tarina. we read the story that they lost everything. Sataya pa apun buah ya pai aketo korakina. But missionaries came. Tenan tita yani wa aro kona be missionary. Thank you to President and all his missionary who are teaching the gospel. Skarabaya Elder and sister, the mission leaders, kami agis temeton spawa te karesa. So Amen and Aaron, they talk the gospel. Temewa yo temewa na ro. Apun spawa na te karesa. Kain temewa na ro. Something that really amazed me Tepai to wana nang karika kukureo. is that people, the scripture said in Alma 23, they said they were converted unto the Lord and never did fall away. Tepai nang karika kukureo pa teagina kin tepai para pa. Teagina pa arairagi na kon te karesa. Au aki menga kitan. They became righteous people. Ari ba metai ka apun nang kororoy. They didn't fight against God anymore. Aki menga te ni kaitara tameyari karao. They were firm Ame toto. and will suffer even unto death Tauron busmaya temeragi ni karoko metia. rather than commit sin. Tiki to na kon are ako nan bon noria. Makuri bukin tameyari karao. The same thing needs to happen to the people of Kiripati. Takaraga ayo metakadodo ekona na bendiki na koira ngaira kain kiripes. We need to minister and love all the members of the church. Siriai pa sinakakawari. Asaksi ngaya me sinakota na pera tangira na koya tenan members ni kaben. Especially those less active members and the non-members. Orararigi nage nang men ni kitarantero. Ake ponsaki kain tiaro. The scriptures in Alma 16:16 says that the Lord will pour out his spirit to prepare the hearts of the people. The scripture Alma 16:16 teagin na ba tamerari karawa itauroi kaparua tameina payonga nakoira payonga nes kona tauroi maguri bukina. So when the gospel will be taught, they will be sensitive to the gospel. Antiaro bang kanaro na ba angana kita akan deidei ngaya nanoya ya kami tauroi busmaya kita akan deidei. President Nelson and President Oaks, one of the first message they gave President Nelson, President Oak, ayo to one of the message yang was how critical it is for us to have the Holy Ghost with us. Kangangan metuan idakiran tetami erori menen tetami erori rura. President Oaks says one of the many reasons you will need the constant influence of the Holy Ghost Tuwana may bukon te tuwana bukina koriyay niyay rom anakameroro tetami erori. is that you live in a season in which the adversary has become so effective at disguising truth. Bukina pa sarokon detay are tero ayo yarang kanganga ayare siriay nakono ko meterana are te tami erori. That if you don't have the Holy Ghost, you will be deceived. Pa kanaro na ba ke te tami erori rom ang koe konapon kona ni mamanak. Many obstacles lie ahead. Na mais takanga matakataki akana ana dede na imaim. The distractions will be many. The distraction will be many. Te terana re takataki meti takatapiapi bain de mewo yo era nang kora na koim. So again, we need to strengthen our foundation now. So iko gyari
Upon diay nga kora o ina monimek ipon irom 5. We must deepen our covenants, Sinariay na nga kora iligi rabirita na tamerari karawa. reinforce our unity, Nga kora aroran dereita ki merena na temenna na kon temenna. just as the temple is strengthened to endure. Ayakakin te tempora ka kora ibukin sukuna ni men yon tebe. We are invited to continually fortify our spiritual foundation. Akakin te tempora ngaira na ba skawak pa sinariay na ba ka kora aro ni kabere yege ke mero ni mek. So we can participate fully in the Lord's hastening His work. Sangan kona ni kabene kona karigata kariya ni makuri ni bobogi dinani na kona makuri tamerari karawa bukir And be ready for His second coming. ni kona na benta uroi main takawuan nok. So, brothers and sisters, Tadi wa manau I know Jesus is the Christ. yata Yesu Kristo para sa kameu. I know His gospel will bless us. Yata ya patiaro ayo nakakapayay meura. I know His temple that He's giving you Yata ya pa yata na ba na tempora ari nang tauroy ng aning kami. will bring miracles in Kiripati. Na wasi kakay memiterio e kamais na pera ay kiripes. Great things will happen in Kiripati Pai ay katamero anariki yon na pera kiripes. because you will have the Lord's house in your land. Bukina ang kami angay enang de garaus ay roon tamera ri karaw are pun na naus na. I pray that you be ready for that day. Tataro pa ang kami kana katawrawak main titayare. That you will prepare your children Baka nakatawraway ana ba nasmi ay kawarege. so they can be part of that great event. Angon ko na andigi pa tan tikarege pe iroyan kapene inanon tamakuri nanas tamera ri karaw. When the temple will be dedicated. Tetay are nang kaukakyay titempora. I don't know if you know, but everyone who wants to attend the dedication Yataya pa kamataya pang kami ni kapena re kam tauro kam tangirian kanira titempora kaukan titempora. will need the temple recommend. Kana pe ni kaina noa titempora recommend. From 8 to 18 who are not in that will have also a temple recommend. Mente wa diri ke wanu na kon 18 ngaira ke siswai endowed sinapon be na be ni kaina noa. You won't be able to fit everyone in the temple, Sa kona siben na kona peren din ngaira ni kapena titempora. but your chapel will be an annex to the temple. Ma te chapo pun ngai takawuan te chapo pun ngai takawuan tempora. Iraura ke? So the dedication pray, the message they will be giving in the temple Tenan pa ni kapene are anakarawaki kitanani ben kapena ke anakarawaki tain tera takawku kyan you will be able to see it in your chapel. sinapuni pe na ngai ni konan nori inanon na chapo. Na yei tenan screen with a temple recommend. kana yei na bam tempo recommend. So prepare yourself for that great day. Katawray kami na kontebong ade na nang kakureya. I leave a special blessing on you. Nakasuka takakabaya Yonos na koimi. That you will have always the gospel in your life. Pa kanate meto ni yei tangiran ke karesa inanomi meomi. That you will put always Jesus first in your life. Kanate meto an karimwa rasa kameu wa Yesu Kristo inanon bongini meomi. He is the one who will be giving you blessings.
ponsingaya takawai ako nanangaling kami takakabaya. Because of your love for him. Bukin ami tangira kora ibukina. Because of your work that you be doing for him. Bukin ami maguri are kam natawroin koroya o are kam koroya ibukina. To spread the gospel. Bukin kabutan ako na ba te karesa. And be ready for his second coming. Ano ko na ni pera ni katawroy imain takawuan mangok. Thank you again to be here today. Karabain kami ni kabene kay kam kunan do kon tebong ngay. I love you. Tangirin kami. And I leave this thing in the name of Jesus Christ. Amen. Aya kaswayo naranasin na yata gini kay naranasin na Yesu Kristo. Amen. Our dear Heavenly Father, we are grateful for your Son's sacrifice. We are blessed for the gospel in our life. Thank you for this wonderful conference. Thank you for the blessings in our family. Thank you for your living prophet, Darling H. Golds, and his counselors. We ask thee to bless and guide us. We love thee and thy Son. This is our humble prayer in Jesus' name. Amen.
Tia kainara kuaya.